Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende ibashyikiriza amakuru atoso yabarebana n'umutekano ndetse na politike ubuzima bwa munsi bw'abene gihugu ndetse n'ingingo zikomakomeye mu makuru abagezweho mu makungu. Ni ku mugoroba wo kuri uyu wa Mungu, ni kwigenekerezo 29 ruheshi umwaka wa 2025, aho tugiye kugenda turarabira hamwe amwe mu makuru agezweho arebana n'umutekano muri aka karere. Muri aya makuru turazwabwira ko Burundi bwafatiwe icyemezo gikomeye nyuma y'amatora aherutse kuba y'abashikiranganji ndetse n'abayobozi barongoye komine. Turaza kandi kunyarukira mu makuru akomeye aho izasarambwe izahawe gasopi ikomeye, aho rero kuri ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibinyujije muri ambasade wayo muri Loni Dorothy Sheya batangaje ibintu bikomeye kuzasarambwe. Turaza kureba uko ibi ngibi bimeze, turaza kandi kubabwira ko bikomeje kugenda bigaragara ko amasezerano aherutse gusinywa hagati ya Leta y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo kuri ubu ngubu benshi bayabona nk'igisubizo. Turareba ibyatangajwe na Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, ndetse turaza kandi kureba n'ibyatangajwe ni ambasade wa Israeli mu Rwanda kubirebana n'aya masezerano. Hagato turaza kubabwira ko rwambikanye ibintu byabaye shambaride, aho izasarambwe ziri gukozanyaho n'abarwanyi ba General Dominique Ndaruhutse. Turinjira Bukombo muri territoire ya Rucuru ndetse na Birambizo, tubabwira ibiri kwabera ndetse nuko kuri front line byifashe. Turaza kandi kujya kuri point d'observation za FARDC mu bice bitandukanye, tubabwira uko bihagaze ndetse tubabwire nuko bimeze. Turaza kandi kunyarukira mu bice bitandukanye by'isi, tubabwira inkuru ziri kwavugwa, inkuru y'incamugongo igezweho muri aka karere nuko abantu 38 bapfiriye mu mpanuka ya bisi sagonganye zirashya ahangani muri Leta Zunze Ubumwe za Tanzania. Hakuryaho turaza rero kugeraho tubabwire bikomeye muri aya makuru. Reka duhere ku ngingo ikomeye irebana n'amatora. Ngusabe rero ufyonde sabone niba ari ubwa mbere dukurikiye, maze uje urabonera amakuru ku gihe tubashyikiriza ngaha. Reka duhere ku ngingo ikomakomeye ijanye n'amatora. Loni yasabye ko amatora y'abadepite n'abayobozi b'amakomine aheruka kuba ngaha mu gihugu cy'u Burundi asubirwamo ngo kuko yabayemo ubusuma ntangere. Aya matora y'abashinga amateka n'abayobozi b'amakomine yabaye Burundi ku igenekerezo 5 ruheshi umwaka wa 2025. Shyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD rikaba ryarayatsinze 100% nk'uko bisigurwa n'abahagarariye umugwi ujenjwe kunonosora ndetse no gutunganya amatora seni bitandukanye no mu mwaka wa 2022, kuko iri shyaka rya CNDD-FDD ryatsinze ku gitigiri cya 38% mu gihe mu mwaka wa 2015 ryagize amajwi angana na 60%. Nyuma yo guharura aya majwi, abatavuga rumwe n'ubutegetsi baciye bumaganira kure ndetse batangira kuzamura urusaku basoma, aho bavugaga ko habayeho ubujura ntangere muri aya matora. Nyuma yaheruka mu byumweru bishize, amashyirahamwe ategamiye kuri leta nayo yanenze ibyavuyemo ndetse kandi yamagana n'abarimo abanyapolitike ndetse n'uzwi cyane muri iki gihugu cy'u Burundi witwa Agathon Rwasa. Uyu yavuze ko atari amatora ahubwo yari agakino ka CNDD-FDD, ndetse Agathon Rwasa ntiyatinye kuvuga ko ibiri gukorwa atabishyigikiye. Ibi kandi byamaganwe n'intumwa idasanzwe ya Loni mu Burundi Fortune Gaitani Zongo, wasabye ko aya matora yasubirwamo. Yabitangaje mu kanama ka Loni mu nama yako yabaye mu cyumweru turimo, aho yasobanuye ko ibyabaye atari amatora ahubwo ari ikinamico. Nenga kandi n'abagerageje kwerekana utunenge twabayemo abari bahagarariye komisiyo ishinzwe hari amatora abitabiriye itarabihaye agaciro. Ubundi kandi agaragaza ko ibyavuyemo byakuruye umwuka mubi hagati mu bihugu ndetse no muri politike muri rusange. Yavuze kandi ko ngo nubwo aya matora yabayemo guhungabana mu buryo bw'umutekano, ariko ngo habaye gutera abantu ubwoba
babaga baje gutora bagategerwa uwo batora. Iyi ntumwa ya Loni yakomeje ivuga ko mu Burundi ibyo abona nk'umuti ari uko amatora yakongera gutegurwa kandi bigakorwa bundi bushya, akaba ari amatora yaba mu buryo bwizewe nk'uko byagiye birasigurwa mu bitandukanye. Ariko kugeza ubu ngubu ndetse benshi mu bakurikiranira ibibera ngaha mu gihugu cy'u Burundi baravuga ko aya matora bigoye ko ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD ryakemera guca rirasubiramo iri tora. Kugeza ubu rero benshi baravuga ko Agathon Rwasa ashobora kuba ari umwe mu bashobora kwigiza umuriro kuri iyi ngingo y'amatora yabaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Benshi rero ntibatinya kuvuga ko bishobora kuba ndetse n'ibishobora kuba biri gutegurwa bishobora gusigara bamwe mu banyapolitike batawe mu minwe nga mu gihugu cy'u Burundi, kuko yagiye abigaragaza mu bitandukanye. Turebye rero Agathon Rwasa ku itariki kw'igenekerezo 13 Rusama niho hari hatangijwe icesi y'imyamamazo y'amatora y'abashikiranganje, abakenguruza amateka, abajanama b'amakomine n'abakuru b'imitumba ndetse na za quartier. Na amatora yarateganyijwe kugomba kuba ku itariki kw'igenekerezo 5 Ruheshi umwaka wa 2025. Mu buguriye uyu munsi harimo imigambwe irimo CNDD-FDD wari uri ku butegetsi, Iprona, Seneri ndetse na FP CNDD yugururiye iki gikorwa muri komine Kiremba yahora mu ntara ya Ngozi, ubu akaba ari intara nshyashya ya Butanyerera. Abategetsi b'inzego z'igihugu barimo President Evariste Ndayishimiye bari bitavye ico gikorwa. Ni mu gihe rero bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bagize icyo batangaza nk'uko byagiye bigaragara mu bihe bitandukanye. Umukuru w'umugambwe Nestor Girukwishaka wa Seneri akaba yarahereye ku ngorane zo kwiyuguruza kubera ubukene bw'ibitoro n'ubukene bw'ibintu byankenerwa harimo ibinyobwa n'ibuhingiriro mu bwa Braludi, isukari, ifumbire ndetse n'ibindi bitandukanye. Avuga ko rero muri gahunda bari bafite kwari gushiraho ibwirizwa shingiro rituma ririko rirahindagurika, gusubiramwo igisata cy'amashuri, igisata cy'ingenzi, amahinguriro no gushiraho ubutungane bwegeye. Ni mu gihe rero yagiye atangaza ibi ngibi mu gihe bamwe mu bakurikiraniraga hafi biri kuba bagiye bavuga ko biri kuba ndetse n'ibiriko birategurwa bidaciye mu mucyo. Ni mu gihe kandi Agathon Rwasa kenshi yagiye yumvikana avuga ko aya matora ariko arategurwa arimo ubusumwa ntangere. Ngayo nguko rero ibi ni birebana n'inzego za matora mu gihugu cy'u Burundi. Naho mu buseruko bwa leta yaronera intwaro rusange ya Kongo, igisirikare cya leta y'u Burundi gikomeje kuba cyatiza umusada FARDC mu bikorwa bitandukanye. Reka rero twinjire kuri page ikomeye yanditseho amakuru arebana n'ibiri gukorwa na leta zunze ubumwe za Amerika. Turebe rero uko bihagaze. Leta zunze ubumwe za Amerika zibinyuje muri ambasade wayo muri Loni, Dorothy Seya yatangaje ko umutwe w'izasarambwa urwanya ubutegetsi bw'Kinshasa umaze igihe warajujubije ingabo z'umuryango w'abibumbye zizwi nka MONUSCO. Kugeza ubu bikaba rero bigaragara ko ubufasha bukenewe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dorothy Seya ibyo yabigarutseho ubwo yari ari mu kanama ka Loni gashinzwe amahoro ku isi mu nama yako yabaye mu mpera z'iki cyumweru turimo dusoza. Yavuze ko uyu muhari umaze amezi 2 warajujubije MONUSCO. Kugeza ubu ubufasha bukaba bwarabaye bukeya, ni nyuma y'aho imirwano yayogoje aka karere yatumye benshi bava mu byabo. Agasaba ko ibyo uyu mutwe ukwiye guhita ubihindura mu maguru mashya. Izasarambwe zafashe umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2025. Hari nyuma y'imirwano ikomeye yabaye yari isize igisirikare cya leta gihunze inkengero z'uyu mujyi harimo Sake ndetse no mwibambiro. Bikaba rero byaraje kuba bibi cyane ku igenekerezo 27 ubwo uyu mujyi wagwaga mu maboko y'izasarambwe. Bivuze ko izasarambwe zimaze hafi amezi 5 n'igice azigaruriye uyu mujyi wa Goma. Benshi mu batuye Goma bavuga ko bayobowe neza, ariko ntihabura kugaragara tumwe mu tunenge tugenda tunengwa, ari nabyo rero MONUSCO irimo irataka.
na nyuma y'ubwo uyu mutwe kandi wongeye kwigarura ibindi bice byinshi muri Kivu y'Amajyepfo birimo n'umujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Abaturi ibyo bice nabo kuri ngubu bavuga ko babayeho nta kibazo bafite, ariko kugeza ubu ngubu bikaba bigaragara ko MONUSCO yo igishaka ko igisirikare cya leta aricyo cyagenzura ahangaha. Ese kugeza ubu byifashe gute ku mirongo y'imbere y'urugamba? Reka twerekeze tubabwire uko bihagaze. Ku wa gatandatu hari ku igenekerezo 28 Ruheshi umwaka wa 2025 ahitwa Birambizo ni muri groupement ya Bukombo muri territoire ya Rucuro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Hiriwe imirwano ikomeye hagati y'umuhari w'Izasarambwe n'abarwanyi ba VDP CMS iyobowe n'uwitwa General Dominico Ndaruhutse nkuko amakuru dushikira abisigura mu buryo buramvuye. Iyi mirwano ikaba yaratangiye ku isaa 12 za mu gitondo ahumvikanye amasasu menshi y'intwaro ziremereye ndetse n'into mu duce dutandukanye twaha hantu. Abaturage benshi cyane abo muri sheferi ya Bwito bahise batangira guhunga bashaka ubuhungiro mu bice bitagaragaramo imirwano. Abatabashije guhunga basigaye bahise abatarabashe guhunga bahise bisha mu nzu zabo nkuko vyemezwa n'abaturage batuye ngaha. Iyo mirwano ikaba ikomeje kuba mibi mu buryo bubi cyane muri iki gihe. Hakaba rero hamaze iminsi myinshi hari kwirakwira ry'ubwoba mu bice bya Tongo, Bambo, Kihundo, Kiyege, Nyarubande, Burambo ndetse no mu bice bizahitwa Muhanga. Impande zombi zihanganye haba ku ruhande rw'Izasarambwe cyangwa se abarwanyi ba VDP CMS na Wazalendo bose baba baharanira kugira uturere twinshi bagenzura two muri territoire ya Rucuro, bikagira ingaruka zikomeye cyane ku baturage. Nubwo kugeza ubu rero hatari hatangazwa umubare ndakuka wabaguye muri iyo mirwano, abatanga bamya baravuga ko mu cyumweru gishize habaye intambara ikomeye mu duce twahitwa Kiyeye, Inyanzare yatumye abantu benshi bapfa, abandi bava mu mazu yabo, amwe aratwikwa andi asenywa n'amasaso, bituma abaturage basigara iheruheru badafite epfo na ruguru nkuko bigaragazwa kandi bikaba biri kwemezwa. Amakuru ndetse na bamwe mu bakuru b'imiryango itegamiye kuri leta ndetse n'inzego z'ibanze barasaba ko hakorwa ibishoboka byose kugira ngo iyi mirwano ihagarare, bityo abaturage bongere bagire ituze n'icyizere cyo kubaho nkuko byari bisanzwe, kuko kuri ngubu bisana ibintu byose byamaze guhungabana, abaturage batari kuryamba basinzire ndetse ibintu byose biri kugenda bimera nabi. Ibintu kugeza ubu ngubu benshi bavuga ko hagomba kugira igikorwa mu maguru mashya. Reka rero dukomeze n'amakuru turebe uko byifashe irubero, naho urugamba rurakomeye. Coalition ya Wazalendo ihanganye bikomeye na UPDF. Aha byifashe gute? Amakuru ariko aradushyikira ngaha aravuga ko ku igenekerezo 28 Ruheshi umwaka wa 2025 imirwano yongeye kuba hagati y'ihuriro ry'ingabo za Kongo na iza Kongo zifatanyije na FARDC, aho bari banganye n'itsinda ry'abamayimayi mu mujyi witwa Muhoro muri territoire ya Rubero mu majyaruguru y'ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ingabo z'ibihugu byombi zirimo kugerageza kwirukana izi nyeshyamba muri kariya gace aho zishinjwa guhohotera abasivili. Nkuko amakuru aturuka muri ako gace bitangaza ngo ibintu ntibisobanuka neza, abaturage benshi bahunze ako gace bashaka ubuhungiro ahantu hafite umutekano. Biravugwa ko rero kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu ingabo za Kongo n'iza Uganda zongeye gutera ibisasu mu midugudu yitwa Vurinda, ahitwa Ngovere, zerekeza mu misozi yitwa Muhoro hagamijwe gusenya inkambi z'abamayimayi bakambitse ahangaha. Amakuru ari guturuka mu nzego zishinzwe kurengera abaturage aravuga ko amakimbirane hagati y'impande zombi yatumye abaturage benshi bahunga ingo zabo zihungira muri centre ya Mambira ahitwa Muhangi n'ahitwa Vusumba ndetse na kure ya Zabutembo. Avugana na Radio Okapi, umuyobozi wa territoire ya Rubero yanze kwemeza ko iyi mirwano yabaye yabigendeye kure. Ni mu gihe ariko mu makuru twabashije gutohoza ya gisirikare mu buryo bukomeye, amakuru yitondewe aragaragaza ko ku igenekerezo 26 Ruheshi iri huriro ry'ingabo za Uganda na Kongo
zagabye igitero ku mitwe ya mayimayi ikorera mu misozi ahitwa Muhoro no ku muhanda uva ahitwa Byambwe werekeza ahitwa Musingi. Kuva icyo gihe biravugwa ko imidugudu myinshi yahise ivamo abantu barahunga kuko ubwoba bwari bwabaye bwinshi, ibiturika byari bikomeje kugenda bifata indi ntera. Iki kibazo rero kikaba cyarateje ingaruka zikomeye ku biciro by'ibiribwa ku masoko muri ako gace, cyane cyane mu mujyi wa Butembo. Ubona ibiribwa bivuye muri icyo gice cy'icyaro kimaze iminsi kiri kuberamo imirwano ikomeye. Kuri ubu rero n'ubwoba bukomeye ku baturage bavuga bati biraza kugenda gute mu gihe izo operasiyo zakomeza. Ngayo nguko reka tujye kuri paji ikomeye y'ububanyi n'amakungu turebe byatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ku bijyanye n'amasezerano akomeye aherutse gusinywa hagati y'u Rwanda ndetse na leta ya Kinshasa. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yatangaje ko yishimiye amasezerano y'amahoro u Rwanda na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bagiranye ku igenekerezo 27 Ruheshi umwaka wa 2025. Agaragaza ko atanga icyizere ku kugarura amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiranye amasezerano ku mugoroba wo kuwa gatanu ku igenekerezo 27 Ruheshi 2025 babifashwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingingo zikubiyemo zirimo kubaha ubusugire n'ubwigenge bwa buri gihugu, gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR n'uyishamikiyeho, gukoraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho no gucyura impunzi. Itangazo Antonio Guterres yasohoye ku munsi w'ejo kwa gatandatu ku igenekerezo 26 Ruheshi 28 Ruheshi 2025 riragaragaza ko iyo ari intambwe ikomeye yo guhagarika intambara, kugarura amahoro n'ituze mu buseruko bw'iki gihugu ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Riragira riti aya masezerano ni intambwe ikomeye igiye gufasha kubungabunga ndetse no kubana mu mahoro, iby'umwuka mubi bikarangira, kugarura amahoro ndetse no kongera kuzana ituze mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Guterres yashimye ubuyobozi bwa Amerika bukomeje kugira uruhare rukomeye muri ibi biganiro byo kugarura amahoro muri Kongo, afatanyije na Qatar hamwe na Perezida wa Togo Genan Genzabe uhagarariye umuryango wa Afurika yunze ubumwe nk'umuhuza muri ibi biganiro. Yakomeje gushimira uruhare rwashyizweho n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo y'Uburasirazuba EAC n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC kugira ngo babafashe muri ibi biganiro. Uyu muyobozi yahamagariye impande zombi kubaha ibikubiye mu masezerano no kubahiriza imyanzuro 20 y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi, harimo no guhagarika imirwano. Uyu mwanzuro ukaberuka w'akanama ukaba ufite nimero 2773 ukabushinja leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gutera inkunga FDLR, ugasaba ko iyi nkunga ihagarara kandi uwo mutwe ushyigikiwe na Kinshasa ukarandurwa burundu, kuko gukorana n'umutwe wahawe ibihano n'umuryango w'abibumbye bijyanye n'amategeko ashingiye no ku bufatanye mpuzamahanga. Akaba ari mu ncamake ibi biri gutangazwa kuri iyi ngingo. Reka rero turebe n'ubundi andi makuru akomakomeye ari kuvugwa y'incamugongo ku mugabane wa Afurika. Tanzania, abantu 38 bapfiriye mu mpanuka ya bisi zagonganye zirakongoka zirashya. Na aba bantu rero bapfuye ni mu gihe abandi bagera kuri 28 bakomeretse bikomeye nyuma y'uko imodoka ebyiri zari zigonganye za bisi zirebana nuko zirashya mu ntara yitwa Kilimanjaro mu majyaruguru ya Tanzania. Umukuru w'intara ya Nordin Babu yavuze ko iyi mpanuka yabaye ku mugoroba kuwa gatandatu mu karere kitwa Same. Yavuze ko yabaye nyuma yuko umupine w'imbere n'umwe muri izo bisi uturitse, bituma haduka inkongi itwika imodoka zombi, bamwe barapfa abandi barakomereka bikabije. Abagenzi 22 mu bagenzi 28 bakomeretse bavuwe ndetse basezererwa mu bitaro, mu gihe abandi 6 bakirimo kuvurwa ndetse bari no kongererwa umwuka. Impanuka zo mu muhanda ziri guca ibintu aho zikunze kuba muri Tanzania, ndetse akenshi zigakekwa ku binyabiziga bitujuje ubuziranenge bitwarira abantu hamwe
bimaze igihe kinini bikora ariko bitujuje ibisabwa, rimwe na rimwe biteza ibyago bikomeye abaturage. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu kabaherutse kuvuga ko ahangayikishijwe n'ubwiyongere bw'impanuka zo mu muhanda. Yatanze urugero rw'imibare yo guhera mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa kane uyu mwaka, agaragaza ko habaye impanuka 1322 zishe abantu 1275. Iyi niyongera rero bigaragara ko riri ku kigero cya 9% ugereranyije no mu gihe cy'umwaka ucise wa 2024. Kwigerekerezo 80 ruheshi abantu 28 bapfuye rero 8 bakaba rero ari bo kurungu bivugwa ko barenze bikomeye cyane. Ni nuko dusoje twibanda cyane ku makuru akomakomeye arebana na politiki, umutekano, ububanyi n'amakungu, ubuzima bwa munsi bwa bene igihugu. Ufyonde sabone dukomeze tubana ngaha. Astra Vista.